مرێرە هیچ ئەمنیەتێکمان نییە بەدەست داگیرکەران و هەڕۆژە لێرە ترۆرەکەن ڕاحەتێ گیانمان هە لە مەترسیە هیچ ئەمنیەتێکی بۆمان نییە داواکاریشم لە مەسئولین هەست بۆ هیچ هەڵوێستێکیان نییە تاکەی ئێمە لە بەرامبەر ئەم هەموو زۆڵم و زۆرە کە بەسەر ئێمە هەز تاکەی هیچ هەڵوێستێکیان نییە هەروازانی تر ڕاحەتی ئەتوان ئەو کاریەکەن ئەتوان بە ڕاحەتی گیان ئێمەش لە خەتەرە ئێمەش واقعا هیچ ئەمنیەتێکمان لێرە نییە ئێمە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە کە ئەمنیەتمانەوە بەدەست داگیرکەرە و پەنامان هاوردە بە براکان خۆمان بە کەس خۆمان وەلێ لێرێشا متاسفانە ئەوانیش تەک داگیرکەرن هانە تەک داگیرکەرە هیچ فەرقی ناکەن و ئێمە هەمیشە گیانمان لە خەتەرە ئەڤڵی زەکی شەهید کرد کوڕێ پسمامە خۆڵێ منە دیا منە لە ترکیە بنچاو کردن گرتن کردنە حەبسێ ئەردۆغان ناڵە لێ دیدم گرتن کردنە حەبسێ ji حەبسێ دەرخستن دیسا بنچاو کردن تام پێ نەدان قاچاق ڕڤیا هاتە کوردستانە عێراقێ خوا تەسلیمە کوردستانە عێراقێ کردن کوردستانە عێراقێ ئەو دژمن ناڵە لێ تینە پارستنا زەکی ناکردن پارستن ناکردن چما ناکردن خاویتەوە کوردە سیاسیە باشە هەر تشتی زانێ چراوە پارستنا هەڤار زەکی شەهید ناکرد ژمتکردن ئەوەیە دەستێک دەدێ تورکو ئەوەیە ji miletê me rojava ji peyedê hez nake miletê me rojava gişkîtên Silêmanî zor ji penebera hez dikin û destek jî didinekê hezê xwe jê pir e bes Mesûd û Barzanî jî hez nakin çima em gî Kurdin çira wan destek nadine hev Kurdin dest bi hev din bira dijmin li me nexe bira dijmin kêfxweşî li me neke Kurdin destek bi hev din bira em nemînin bin destan nahle Tirkatînim nahle dikim xwînê şehîda li erdê nemîne înşallah û nêlînin me jina me ve em xwînê şehîda nêlînin li erdê Yani ev demekî dirêje pêkutiyê dewleta Tirkiya mîtê û ya desthilatîya QDP êrişekî bê hempa li ser gelê Kurdistanê hemûyî tê ne em tenê ne tenê penaberê ku li Bakur hatine liye çiqasî zapê tengav dibe gerek ku li îro Kurdistanê tê meşandinê her ber wî bin dikeve her bin dikeve ku jertiya wî zêde dibe yani bi rastî jî bi hevkariya QDP û Barzaniya ew ê Barzaniya destê Barzaniya li ser gerîlayê Kurdistanê jî tê meşandinê sergelê Kurdistanê jî tê meşandinê yani her wekî dizanin ku em ê çok dayinin bitirsin her zanin ku her pêkujiyek çê bibe em ê jî çok dayinin dizanin ku yani ewa şoreşa Kurdistanê hetanî îro nîşan daye ku tiştekî werê ne mümkün e yani ne mümkün e tiştekî werê bibe yani ya me jî em hatina me armanca me hatina liye Başûrê Kurdistanê me hemiya ji ber Kurdistaniyê ji ber Kurdîtiyê li dadgehê Tirka ceza girtin em hatine bo êre ber wê yekê jî em hatin dîsa ser axa xwe yani me nexwast em biçin şûnekî wekî Awropayî jiyana xwe rehet ew bikin ji ber ku rihê Kurdistanê me nexwast em terkî bikin biçin êrişî welat parêza dike êrişî gundiya dike êrişî xaka Kurdistanê dike xwezaya Kurdistanê dike em vê ew dikin em vê dizanin bila ew jî vê bizanibe ew jî xayîn jî bila vê bizanibin belê hêsanî dikarin derfetê wan hene tên me qetil bikin derfetê wan hene bes em ber wana serî danayinin yani hem ticara serî ber wan ew ê çok danayinin yani îro şerê lê berxwedana li kurê jar û li zapê rihekî cuda daye me hemiya da her êrişê ku tê nekirinê hêrs û kîna me zêde dikin yani tiştekî wekî din nîne em eva qetilkirina heva zekî rastî jî şermezariya Silêmaniyê yani Silêmanî xwe rewşenbîr de ew dike xwe welat parêz welat hezkirin xwe dide pênasandan
گره سرویه که جی وی او که شرمزاریان حال سر سلیمانی گره ویا گل سلیمانی خودی در کتنا و شهیدی او خو بده یعنی برسوا و شرمی بده بو راگ او وی درج یعنی حکمت او دری ام بانگازیا ما او یعنی هون نکارم بن و شرمی دا جیانا خو بدومینه